play pi baro squad ban penting na dia ang district administration bahkan dan ka special electoral revision ada private ka kendai perik mentau benai but ni kentu ya itu kena la bang eligible dan la tim la apa yang kita khasnan kin semua bahagian one shop di polling station jongki hakisno jongki bakin yo dan pendung berten ladadan begitu ki electors lagi kita terbot tiba berketeng jengki ke dalam jeng bakla dan kadur kam ibyang kam syai kin sababan wan dan dek correction ni taru nama katem ke jeng berhak nak election commission India kalau ba election rule kan dia nak buat ba suba ba kadur berketeng di dalam ibyang di dalam kuat ba kan long ke clean electoral roll babar ki entries badam haka electoral roll ki nak besar kata kada jingkwa jemiru bandaki kini baru mai ndale yang tu kin semua haban ba katu ni record ki jingdaka kum ka birth certificate subukin dan ka birth certificate kin ai ki school certificate lada kin dan ni kataru kila ban ship ho eka pendap eka oath certificate kepada hau bat ki BLO kini BLO ki good level officers kita la appointment office tu macam ni bagi syang habarok TPS bat kini kan ra lang bat ki ia ka electoral roll ka bala dan lupa hanta kini yo ban check i keteng gitu di ba yo tenteng di kentip bala dan keteng kila ban check nak kata electoral roll ya kita bangdan kila ban ada kila ko ka kelas 6 badru kikat ki badan kam bagi dewan ra kalau kidul nomor ba lade kembali ju ihi ko belale tidur lada mission mengitengkan kilong kilong mission lada kim dan keduru mina aban pension kata long kejing bak ni kawe ru kalomba kidi benwan rakyat ka sedikit orang pasnong dan bedi bagi di nasional jom ketika polling station hati kisnong ki bahap ketika polling station lada ki wa ban le no correction kadang form 8 mah dari badan kemai di form 6 lada kita berdeletion ya bapak banding nak kita ngajong nak electoral roll teng kilik sa nak syawai kuwi ke constituency dan kin hak pendak ke form 7 bandela pendak ke form 7 kinsa wing nak ikut teng jikin dak kila wing ki yo certificate napa office kinsa lit ada keteng syawai ada jaga kata kin hak pendak ke form 6 tangga ta semua bahaba kena kita beradan ada kertas kelas 6 dan kalau bagi kami kepa ki bahai hasil penselur ki kena dan pendungi ki keteng nomor ba kumbaki teki epic card kalau berengkam ada dokumen apa jing jumur mental deklik bank account ni kuat pencisya bagi lewat kam bagi apply kan no kanuru ki pani epic tetan begini desi pun ki baru